Sithanda ukubingelelana samukelana njalo kusifundo saleli viki lapho esiqhubeka sifunda ngoJesu ebhukwini lika Joshua, sifunda okunye ngoJesu. Kuleli kodwa esingakho kakhulu izifundo zokukholwa ebhukwini lika Joshua. Mina engikhulumayo Amos Maforo, ngiza kunxusa engilabo lapha ukubana labo balibingelele. Salibonani balaleli wabukeli, siyabonga ukuhlanganiswa njalo kwesinye isifundo okhulumayo ngumfundisi Mina Dube. Salibonani bathandekayo, mina nginguMrs Siboneni Mhlanga. Salibonani zihlobo esithandekayo. Sithawuna sibonge inkosi esinike impilo bana sihlanganele kulesi sifundo esiqhakatheke kangaka. Ongiyokhuluma ngalesi sikhathi ngumfundisi uG Mlilo. Singakangeni kulesi sifundo ngaba kuhle bana sibeni lomthandazo. Baba wethu othandekayo osezulwini lalapha emhlabeni, nansi sifundo esisinikela esandleni sakho. Sinxusa umoya engcwele onguye olomsebenzi omkhulu ekulotshweni kwalesi sifundo. Kabe yiwo futhi ufana nayo ozasincedisa ekutolikeni lasekulifundeni leli lizwi. Esekudingayo Nkosi bana emva kokufunda amazwi anjengala lesi sifundo kusiphathise endleleni yethu yokukholwa sibe khona ekhaya ezulwini kunye nabalaleli bonke ababesilalele egameni lakho siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga Mlilo ngomthandazo. Sikusifundo sesihlanu lapho esilesihloko esithi uThixo uyakulwela. uThixo uyakulwela. Kanti kuze kudingakale ukuthi uThixo akulwele kuyasokutheni? Mina kufika kimi isihlalo sake sangehlela. Sasetshabalala ichurch lapha. Itshabalala ichurch lapha emikhona usuka laphana uqonda indawo yenkulumane kwakuliganga. Okay. Now ngiyeva ukufunda isifundo sethu Bible study lapha. Sesivayelisa into njalo kulanga ngisanda ukutshona ngibona ngalutho lesabeka kuhle nhle ngiqume indlela leganga. Ngakahambi uma ngo10 ngesafohlo wathutsha amadoda ethwele ingqamu ekhazimulayo sibili. Ngazwa ngihlaba umkhosi sithi God. Kaza ngithi ma kodwa ngazwa sithi God. Khonokho nje ngeva ubana sengitsho njalo bapho nguma kawani kanye sengani kulento ebabambileyo. Besenza njalo ngibuthi inhlabathi ngisiya ku babechilo ka ngeni iganga bebaleka besiyali. Bathi bengeni iganga bebaleka besiyali ngabe labe ngichibilika ngibaleka ngisiya ngene ezindlini. Kodwa engikufundayo ukuthi kuyini okwayenza bema. Isihloko salamhlanje kimi bese ngikhumbuza leso sihloko uNkulunkulu yasilwela. Njengalokho wathembisa kuMoses. uMoses ethembisa uIsrael ku-Exodus 14:14 bamba ukuthula kwakho ngizakulwela. Uhleli esilwela uNkulunkulu. Kalokho kuviki edlula sike sakuthinta ukuthi uNkulunkulu osilwelayo sichasisile ukubana siphakathi kwempikazi enkulu, impi ephakathi kukaNkulunkulu lesitha uSathane. uNkulunkulu nguye osilwelayo. Sobe sithandekayo thina esimele sikwenze yikuma uNkulunkulu asilwele. Sizakhangela ke indinyana yokwaziwa ngekhanda uJoshua 10 ivesi 42. Ithi wonke la amakhosi lamazwe awo athunjwa nguJoshua ekuhlaseleni kunye ngenxa yokuthi uJehova uNkulunkulu kaIsrael walwela uIsrayeli. Right. Nansi vesi kuyini esikuzwisisa isiqathanisa lesihloko sethu nxa sikhangele? Ukhuluma ngamakhosi lapha kuthi ukuthi ambalwa la. Inkosi la wonke. Yes. uJoshua wanqoba. Kodwa abesithina ngenxa yokuthi uNkulunkulu wakwaIsrayeli wabalwela impi. So kasikuthi uJoshua ngamandla akhe ukuthungamela ibutho kumbe ibutho likaIsrayeli yile lenzayo ukuthi kunqobeke la. Impi esiyibona lapha ukuthi ayivele ngikaNkulunkulu kodwa amakhosi wonke ukuthi ahlasele wanqoba ngoba uNkulunkulu enamathupha
nguye phambili esilwimpi uIsrael esenza kutshelwe uNkulunkulu kuphela kakhulu. So sike sikhangele indaba lezi zezimpi lezi kuTestament elidala. Sikuqhathanisa njani? Sike sakuthinta kuvike lidlule kodwa kuleli viki sike sikukhangele nxa sikhuluma ngoNkulunkulu olwayo, uNkulunkulu osempini, ikakhulu sikhangela embalini, sikhangele impikazi enkulu le esiphakathi kwayo. Lokho singakukhangela kakhulu ihlo lentando kaNkulunkulu. Yes. Okuyikho kubangela abana kuthiwe kulempi kuyini? Ungaze ubuyele eqayiseni kweBhayibheli kongena kwesono uzathola ukuthi impi ibangwa kakhulu ukuphambana lentando kaNkulunkulu. Kunjani? Ukuphambana lesimilo sikaNkulunkulu. Injongo kaNkulunkulu sakufunda sifundisa namhlanje kayisikokubhidliza nje kuphela kodwa ukususa lezi zinto ezimahlukanisayo yena lezi dala zakhe. Right. Ukususa into ezihlukanisa yena lezi dala zakhe. So khathesi nxa kusiphuma ngoJoshua la ukuthi wathumba wonke lamakhosi. Kuhlambulukile yini ukulwa lokho esikubonayo mhlobo wami indaba yezimpi okwakusenza uJoshua athumbe lamakhosi kwakuyini? uNkulunkulu wayenike umlayezo onjalo ukuthi bakwenze. Umlobo wesifundo wasesincedisa ukuthi kumele into yonke sizwisise emumweni wempika zenkulu yaqalisa ezulwini. Ngoba uNkulunkulu nxa enikisa umlayezo ukuthi lifike lichithe bonke lenze so. Ukhangele njengoba umfundisi umlilo esethintile izinto zonke ezilethwa yisitha sakhe lesalwisana laso esixabana lombuso kaNkulunkulu. So uNkulunkulu abeseletha-ke imlayezo enjalo ekhanye engani uNkulunkulu uyayisekela impi kumbe uyathokoza ngempi kodwa uNkulunkulu isimilo sikaNkulunkulu yiso phela lapho esibangwayo vele ku-great controversy and so uNkulunkulu konke okuthinta ubungcwele bakhe konke okuthinta isimilo sakhe uza kwenza konke ukuthi akudifende abesesusa lobo bubi. Phezu kwalokho akutshoyo lizananzela ukuthi kuma sivula lesifundo sakhe uletha ibala eliveza ukuthi uyafika leso sigaba sokubhidliza sokubulala sokungena empini kuza ngoba imizamo ethize isike yenziwa yehlula sokusiza sekuyinto ukuthi yena nxa sekunje so indlela engaqeda ngakho lokho kuyinto ukuthi kakudilizwe ngabe khona futhi. Kakhulu siyabonga. Ake sizikhanyele lezi zimpi sizwisise ukuthi kwakuhamba ngayiphi indlela. Kuleli veki saqhubeka ngokuhlola ukungazwisiseki kwezimpi ezilawulwe nguNkulunkulu ukuthi akuqhathanisa njani ukuthi uNkulunkulu enguNkulunkulu olungileyo kuba lempi njani. Sasikuchazile ukubana kwakuhlaselwa isimilo sikaJehova. uJehova uyakhuza ayilungisise kucace. Ke sikhangele ukuthi ukuze kube lezimpi zona lezi laba bantu beKhenani vele babe ngabantu abanjani. Sikhangele uGenesis ngo15 ivesi ngo16 lo Levi 18 vesi ngo24 siyakuthi vesi ngo16 isizukulwane sakho sesine sizabuya lapha ngoba isono sama-Amori kasikafiki ekucineni. Right. Lezi ndime sizikhanyelayo esivulelayo zisitshelani ngohlelo olukhulu lukaThixo lokukhipha ilizwe laseKhenani ubana uIsrayeli angene ngasibalela uLevi 18:24 to 30. Okay. Ithi ungazingcolisi noma kungayiphi yalezi zindlela ngoba yizo izindlela izizwe engizazidudula phambi kwenu esazingcolisa ngazo ukwaze kwangcola lelizwe kungakho ngalitshezisa ngesono salo ilizwe labahlanza ababehlezi kulo kodwa lina gcinani izimiso zami kanye labezizwe abaphakathi kwenu akufanelanga benze lezi zinto ezenyanyekayo ngokuba zonke lezi zinto zenziwa abantu ababehlala kuleli lizwe
lina lingakafiki ngakho ilizwe langcola nxa lingenza amanyala kuleli lizwe liza likhafula njengendlela elakhafula ngayo izizwe ezalandulelayo. Abantu abanjani la sike sibachazise uthi nxa sibala amavesi la singaqhubeka ubale uDeuteronomy 18:9-14 lo Ezra 9:11 singavula khona lapho ngemakhaya sifundani ngohlelo lukaThixo lokupha ilizwe laseKhenani kuIsrael. Umlobo uthi kasikhangeleli singakhangeli kuphela sikhangele sisiya ngale kwencwadi kaJoshua. Right. Ivesi ayibalileyo ikwenza kube sobala ukuthi babephila impilo bani. Ele obubi sisasonakele esasiphila eKhenani. Right. Babele inkambo ezesabekayo. Yes. Ezokunikeza abantwana. Imagine ukhangele usane ingathi umntwana ongumfana luthathe lufake udengezeni lubomvu lunikele lutshe lukhale lizolephe nxa kukhala uthi uNkulunkulu wami uyamamukela umhlatshelo wami ubuthakathi layo yonke into embi. Ngithe ngifundisa namhlanje futhi ngaze ngabona ukuthi ukungcela kwakukhulu kakhulu. Ngitsho lamacansi ayengena ezithixweni kuze kube namadikonikazi amacansini. Konke lokho into ezimbi ezisenzakala ngalabantu. So ngenxa yaleso sizatho ke kwamele abanaNkulunkulu aphembe umlilo ubana labantu kabasuswe ukwenza ukuthi kuphile kuthanyelwe idoti yonke leyana esenzakala eKhenani. Umlobo uthena isono seKhenani. Right. Nxa icasa umfundisi bona bazikhohle ukuthi bangabantu ukuthi kuthiwe khona kuloNkulunkulu wamacansi. Indlela yokonakala iKhenani iyona yaze yakhohle ukuthi bangabantu. uNkulunkulu asithi hayi iBhayibheli ngizathi ilizwe libakhafule. Indlela yabakhupha ngayo wangani lelizwe. So uNkulunkulu nxa esixwayisa lapha lathi uthena lesono seKhenani lesi singaba khona emhlabeni esikuwo kathesi ngoba silindele ukuya eKhenani nasezulwini. Le siyawonakala le ngenxa yesono. So uthi singakopi singakhwabithi esikubona kusenzakala emhlabeni kumedia kusehlaleni kwethu asibuyeleni elizwini kaNkulunkulu sikwazi umtshado lokungcwele. Sikwazi ukuthi uNkulunkulu okhonzwe ngoyedwa. Imihlatshelo okwethu ngumthandazo kuJesu. Okunengi konke lokane sasikwakho amadlozini singabuyeli kukho ngoba yiko kwadiliza iKhenani. Singala sitokho esiqhubeka ngempilo yayizolo siyabe sithintulwa kanti kaJehova ngoba lifuna ukususa ububi kuvele kulo wamaKristu. Indaba vele yokubhujiswa kwamakhanani sebehlaselwa khathesi ayisoyesivuka mpunza babenikezwe isikhathi kalokho sibonile kuGenesis ngo-16 lathi sinikeziwe isikhathi kodwa abantu baqhubeka besona. Actually ivesi ayibalileyo ithi uthena lathi uIsrael la ingangena kungcelo okufanana nayo lawo yes. Mina mfisa ukuthi singezelele sigcizelele kulokhu uGenesis 15 ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu ofuna ukusindisa umhlaba wonke. Akasonkulunkulu wesizwe esithile esikhethekile. Khangela ukuthi uhlatshelo uAbraham vele ukuthi abantu abakho bazakuhlala ngale 400 years. Ngoba kumele lalabana baseKhenani baphiwe ithuba lokumazi uNkulunkulu bakhethe bathatha uhlangothi. So ngifunde ukuthi uNkulunkulu nxa wenza izinto ngenhlakanipho futhi ele bigger picture ulombono obanzi obona indawo zonke. Uyabona ukuthi uIsrael wayengakhala after 100 years ukuthi mlimi ungikhulule. But uNkulunkulu kasoza ukukhulule after 100 years Israel ngoba ulindelo ukuthi aqala zuza umuso weneleyo abesesenza isinqumo esifanele. Ngizwisise ukuthi kulezi zinto kwesinye isikhathi lathi esingazikhalela ukuthi uNkulunkulu kangiphe namuhla. But uNkulunkulu lutho lwakhona angangangiphi ngoba kulolunye luthatha usebenza behind scenes engingaluboni. So yikho kumele uIsrael wanamuhla njengwayizolo atrust athembe ekudirecteni kukaNkulunkulu. uNkulunkulu engathi wena kathesi uyavuma ukuthi ubulele phansi 2 years ugula ungasilanga.
kodwa mina ngikhona ngiyakulondoloza kulolunye ulutho mhlawumbe uNkulunkulu alulungise ebantwaneni bakho kumbe kumkakho kumbe nje so kasivumeni iwisdom kaNkulunkulu ithungamela izimpilo sizabona ukuthi sizaba lokuthula impilo ya unfolda ngokuthungamela kaThixo. Okwesibili simhlanga kulokho okukhulumile ngibona umusa kaMlimu ngoIsrayeli. Yebo asikho sixoxa ngakho sifundeni kodwa nilanda indaba yemfanekiso obanzi. Ukuthi nxa uIsrayeli wayeseGibhithe ngale uNkulunkulu wambalekisela ukuthi ebuncaneni bukaIsrayeli engaphangi athathe inkohliso zonke zaseKhenani. Ngawamekela ephakathi kwamaKhenanite laphayana. Ebuncaneni bakhe kusaseyimuli encane ngibani kwakuzaba lula ukuthi labo bahle benzenjani bathathe imfundiso ngayo bengasaya kumisa intando kaNkulunkulu kumele njani abayimele. Wabekela bayekhula bande ngale eGibhithe behleze eGosheni khona ngale beboboda kungelandonsela enjengeKhenani. Ngokunye ngikubonayo khona pha laba nandi upicture angithi phela so ithuba uNkulunkulu wabanikeza abantu beKhenani bebabi benjalo wababekezelela kodwa bakuchaya indiva lokho uNkulunkulu ayefuna ukubafundisa. Ke sikhangele siyambona uThixo ukuthi ungumahluleli omkhulu olungileyo njalo. Ake sikhangele uGenesis 18 iverse 25. Akube khatshana lawe ukwenza into enjalo ukubulala abalungileyo lababi. Kakube khatshana lawe lokho. Kambe umahluleli womhlaba wonke kayikwenza okufaneleyo na? Lo mahubo ngo7 iverse ngo11 lo mahubo ngo50 iverse ngo6 ngemakhaya singabe siwakhangela lama verse lo mahubo 82 verse 1 umahubo ngo96 verse 10 lo Timothy wesibili ngo4 iverse ngo1 lo 8 ngaqhubeka ngifunda umahubo ngo7 iverse ngo11 ithi uNkulunkulu ungumahluleli olungileyo uNkulunkulu ubonisa ulaka lwakhe izinsuku zonke. Mahubo ngo50 sifunda singagcina ngale iverse ngo6 lawo mavesi eqeda lapha silungisele ukuthi athini mayelana lesimilo sikaThixo. Verse 6 ithi lamazulu achumayela ukulunga kwakhe ngokuba uNkulunkulu ngumahluleli ngokwakhe. Then u82:1 abeseveza ukuthi uNkulunkulu uzakuma emhlanganweni wezithixo azahlulele ngokulunga kwakhe. Wonke lamavesi aveza uNkulunkulu njengomahluleli. Okwenza aveza uNkulunkulu njengomahluleli. Okwenza kwahlulelwe isimilo sakhe esengcwele. uNkulunkulu ungcwele. iBhayibheli yena okungcwele uma sekuhlangana lesono kuvusa ulaka ube ngumlilo ovuthayo. So lapho uNkulunkulu simvezela njengoNkulunkulu olesimilo esike samelana lanjani lesono. Ukwenza bonke okhwana okungcola okhwana sokusenza bona uNkulunkulu kanjani ayihlulele awuthi abanye baye phambili ngayilindaba. Yes. Indima lezi siqhubeka indima kaThixo njengomahluleli wendalo yonke isisiza njani ukuba sizwisise indaba yempi yaphezulu. Siqhubeka sikhangele wona la mavesi esibale ngawo. Siyabonga ukuqala kodwa ngithi mina ubungcwele bukaNkulunkulu lesimilo sakhe utsho ukuthi kangeke avumele isono simemetheke esikhathini. Ngenxa yokuthi ulobungcwele isono siyamphandla. Siyabe simphambanisa. So ukuze ubungcwele bakusale bukhona kumele alungisise indaba yesono. Akuhlangani vele. So ungabona kuthiwa sesiyahlulela isizwe umuntu kazondisizwa uzondo kwenziwa phakathi. So uzogezisa. Manje isifundo siphele sikathinta lokho ukuthi ngidlule kukho futhi ukuthi abantu umvundla ungaba sesikhondeni sawo lapha. Wena uyabufuna umvundla. But uzawuthatha uthini kumele uchaye konke ukuze ugcine uphumelayo. So abantu singacatsha phakathi kobubi. uNkulunkulu ufuna ukususa ububi. Ngenxa yokuthi akasifuna ukuphuma kuko nxa ezodiliza ububi ubulala lathi. So kuqakathekile ukuthi uNkulunkulu ngumahluleli
ukwahlule kulungeni ungamamukela uye kulungeni xa ungamukelanga ukwahlulela kwakhe ikuthi abhidlise yena ekulungisa kwenza umlimi kadilizi kodwa kudilizeka mina lawe nxa sale kumamukela saphila ngendlela yakhe kakhulu ya ikakhulu nxa sikhangele uyabona mfundisi khathi siphila esikhathini lapho esilabahlulele abathengwayo abadizwayo ya umuntu uyaphuma lecala ya ake sikukhangele kakhulu siqathanisa lalo uNkulunkulu esilayo ongumahluleli olungileyo ongeke wathenga ongakhethi inhlangothi uThixo lo sizwisisane ngaye mina engikukhangele njana usitsho ukuba ngaUNkulunkulu wayethengwa isono besiyamemetheka siyaphambili yes kodwa umahlulelo baningi umahluleli lapha abathize othokuthi nxa esethengiwe indawo yazo bona labo abantu abathengileyo kabemi ekwenzeni ukubi baphambili baqhubeka khona kanje ukuthi for example uma ngahamba ngemota yami ngimiswe ngumpoyisa kukulecala engilenze kulento ezingamanga kakuhle emoteni yami kumbe ngingenzanga ilungile eqondileyo engavumana ngithenge asoze ngiyekele ubana ngenze njani ngiphinde into efana nayo kusasa so uNkulunkulu ungeke umthenge uNkulunkulu angeke abe lenketha bechabe ehle ukuthi awubani ngiyamthanda uIsrayeli nxa wayengona wayejeziswa vele wathi njengenza njalo lani dudula so khonokho nje kuyasiveza bona uNkulunkulu akamelani lelokhozaneni lesono kodwa okumkhathazayo kakhulu okumthita kakhulu ikubona abantu bakhe behlutshwa isisono abeselithaka indaba ezinhle zevangeli kakhulu bengikwazi ukuthi ngiyekwishiye siyabuya kiyo yena alright mina bengifuna ukuthi sikhangele ukuthi vele kade umsebenzi wamahluleli right ngowani umahluleli umsebenzi wakhe ngokuthi aqinise kumbe amaintain izimiso zomthetho right avume ukuthi ijustice ukuthi ukulunga kube khona ebantwini so uNkulunkulu nxa elethwa njengomahluleli ongadizwayo ongathengwayo ongathathi inhlangothi sibona uNkulunkulu so ukuthi active konke izenzo zakaNkulunkulu azenzayo kumele sizizwise ku context yakhe njengomahluleli ongathathi uhlangothi olenjongo yokusekela uku-establish justice ukumisa ukuthi umthetho wale unanzelelwa umthetho wale ulamandla okulawula izimpilo zabantu so uNkulunkulu whatever angazathi akuyiwe kuyebhidlizwa lokhu kakususwe lwanakathiwe uNkulunkulu wenza umsebenzi wokumisa umthetho ukuthi iuniverse kumbe umhlaba ugavenwe ngendlela elungileyo ayimisileyo umthetho ongeke ubona ulandelwe ngendlela eqondileyo even ngekhaya nxa ungalamthetho ngekhaya emntwaneni kulokutsho ngemuli yonke ukuthi ikhaya lana kalilamthetho linje umthetho nxa ungamanga kuhle ngitsho laselizweni abantu bazenzela intando yabo badiza ngakho sikhuluma ngakho kulokutsho ngitsho kuyangcolisa legama lababusi angitsho ukuthi kulokutsho lababusa kuyangcolisa igama lababusi bathandekayo indaba le ukuthi uNkulunkulu kamelani lesono ingikhumbuza isisehlakalo esokuthi into yokulunga lokuright kakumelani ngiyadrive i-truck sasisuka ecrossing ngale kundawo zekhwekhwe ngale siqhuma sengibalala indawo sengibona amadoda amabili ahamba ngebhayisikili ayamisa ngahlathi ukuthi lapha kulomkhuhlane omkhulu oswenzakele nxa ngithi change down ngilalela ukuthi bathi sincede msalwane sesiphuzile eBeer Garden ugarden ngamuzwa vese sengenja amagiya senisiya phambili ngamuzwa esisemuva khona ngale ngahle ngadlula vele isono bathandekayo lokuluka kuhamba indawo hayi siyabonga ungeke uhambelana anyway
nxa siqhubeka indaba yokulunga yiyo eyenza ivangeli lihambe. Right. Yes, simele sime ngokulunga. Akuvumi ukuthi sithule nxa kusonakala. Kwathinta ukuthi uJehova wayengeke wathula. Simbonile wavumela amasiriya abuya abathumba nxa basebesona. Wavumela uNebukadnezar wabuya leBhabhiloni wabathumba. uNkulunkulu esimkhonzayo ngolungileyo uyalungisisa ulokulunga. Kakhethi ukuthi lesi isizwe sami kumbe ibaphi nxa lisona lami ngizalidudula ngilikhiphe kulona leli lizwe. Ke sikhangele indaba eku-Exodus ngu-23 ivesi ngu-28 lo-30 sike siqathanise lama vesi indaba yokuthathelwa kumbe ukubhujiswa. Exodus 23 verse 27 ithi 28 to 30. 28 to 30 Ngizathumela olonyovu phambi kwenu ukuze basuse amaHivi lamaKhenani kanye lamaHithi endleleni yenu. Kodwa angiyi kubasusa ngomnyaka munye ngoba ilizwe lingasala lingasela muntu bese kusithi izinyamazana zeganga zande zilikhulele. Ngizabasusa kancane kancane phambi kwenu lani lize lande lenelise ukuthatha ilizwe. 33 verse 2. 33:2 Ngizathuma ingilosi ihambe phambi kwakho ixotshe amaKhenani, ama-Amori, amaHithi, amaPherizi, amaHivi lamaJebusi. 34:11 Lalela lokho engikulaya khona lamhla, ngizawaxotsha phambi kwakho ama-Amori, amaKhenani, amaHithi, amaPherizi, amaHivi lamaJebusi. Right, silembhalo embalwa lapha uma 33 verse ngu-52, Deuteronomy 9 verse 3, 12:2. Imibhalo leyi ivezani ngenjongo yokunqoba lezinga lokubabhubhisa na nxa sikhangele abantwana bako-Israyeli. Wayelaya lapha umfundisi Dube kuyini esikutholayo lapha? uNkulunkulu ulaya uIsrayeli kanti ivesi agcine ngayo uthi yena nxa lingalalela so ukubasusa kuzagcwaliseka bangalalela bona futhi ubatshengisa uNkulunkulu ukuthi ivele yimi engizangena kusenzo sokukhupha lempi leyi ngeyama so yenu so uNkulunkulu wayefisa ukuthi abasuse afaka abantu bakhe isimilo sakhe siqhele umhlaba wonke so kwakubili ukubasusa kuhle kumbe ukubhidliza nxa besalokusuka ukusuka esoneni sabo bangaphenduka kusono sabo babe ngaba yingxenye yabantwana bakaNkulunkulu but bangaqhubeka so kumele babhidlizwe ukuze kufele sono abalaso lemikhuba leyi emibi ukuze uIsrayeli ezohlala abe sekhulisa isimilo sikaNkulunkulu engu-Israyeli uthanyelwa uNkulunkulu engufuna kakhulu lapha ukuthi uNkulunkulu umusa kwa umkhulu uthena ngizabakhupha kancane kancane usenzele ukuthi lina libone ukuthi kayisini bona babona uthando lami ukuthi angibazondi fisa bakope umlimo omuhle kambe nxa ngingabuza kithi sonke labalalela babukela ukuthi umlimo kancane kancane sokukangaki enyenyeza kimi lakuwe ukuthi hayi mntanami anguzondi ngiyakuthanda kodwa lokho esiqhubeka simbalekela asisebenzeni lithuba leli sikwazi ukuthi uNkulunkulu ufuna usisono thina sisindise kakhulu. Ngicela ukuthinta umfundisi uthinte enye into eqhakathekileyo. Injongo kaNkulunkulu ungafunda uvesi ngu11 esimfundileyo. Uthe ngizawaxotsha. So uNkulunkulu indlela yakhe biyikuthi lezi zizwe uzazisusa. Ala njongo ungalaphi batha ajonga ukudiliza ku-verse 13. Alibowadiliza ama-altari abo libhidlize lezithombe lakho konke abakukhonzayo. So ukubhidlizwa kusezintweni izithixo izintweni zokukhonza kodwa ukususwa kusebantwini ukubulawa kwabantu bekuvele ungasonjengo kaNkulunkulu uNkulunkulu befisa ukuthi abasuse kuhle kodwa okwenza kubangene ekubhidlizweni yikho lokho okuthintwa ngumfundisi ukwala benamathelane lesono uNkulunkulu into ayizondayo yikho umfundisi kwathinta indaba yokuchaya umvundla lesikhundla ukuthi okumele kuchaywe
ngumvundla kodwa kusesikhundleni kuchaba konke so uNkulunkulu yes so sisihlaselayo kodwa ungalubambelele esonweni lakhathi sekugcineni abantu okuthiswa yiso kodwa nxa ulokhu ubambele so la uzakutsha exactly kwesitsho no bensithi exactly khona lo yes okay siyabonga ukuthi uhlupho ekade ngilalo ukuthi kulabantu abaningi abahlupheka ngoNkulunkulu esimkhonzayo ngike ngezwa kuma TikTok kuningi abantu bazondela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu obulala abantu ulothuko kodwa mbonani isifundo siyasambulela amavesi afundiwe uNkulunkulu uthe ngizawasusa amakhena amahithi kodwa elize limela kufanele likudilize lina zinto zabo zonke zokukhonza so akuyasicacela ukuthi uNkulunkulu kalanjongo yokubulala abantu zonezo kanye izinto esezithatha indawo kaNkulunkulu kumele abantu bamfunde bamazi basusiwe bemela khatshana ngathi bese befunda ngoyesathu uNkulunkulu ngokwakhe uphila njani ayindithi kuliyani ikota sakhuluma ngoIsrayeli esuka eGibhithe enikwa imithetho elithumi yokuthi baphila njani yes ngitsho la sezifundweni zamabhayibheli zekade siwafunda ya kulana amaviki so konke lokhu kuyasincedisa ukuthi uNkulunkulu uyabasusa abesediliza esithi thina zimpawu ngama-object okukhonza ukuze bakhonze uNkulunkulu eqiniso ngokunye ukuqakathekileyo lokho kakhulu kodwa uhlupho lwabo yokomisa inhliziyo njengofaro womsa inhliziyo zakhe right kukhona yini nxa sikhangela isizukulwane sakhathesi okungabe okumele kufe kubhujiswe kusimilo sethu lesi kusimilo sami lemikhuba lokho ngibambelele kiyo ngabe kukhona yini okumele kusuthiwe ukukhona umfundisi okay ngiyaxolisa ngicabanga ukuthi umfundisi uthinte ecineni bese thinta indaba yokuthi kukhona esilakho kumelana loNkulunkulu okuba yisithixo empilweni yomuntu yikho konke okubuya kube ngokokuqala okuthatha amandla ami wonke isikhathi sami sonke konke okwami ngikunike lolo lutho olufana lemali imisebenzi amafoni indawo zokuzikholisisa so khona lokho yikho kufanele kudilizwe yiwo ama-altari awensuku zokugcina okufanele adilizwe ezimpilweni zethu kufanele uNkulunkulu aphiwe indawo yokuqala nxa ekhuluma kanje ukhuluma edlula njengefoni awusathandazwa ngamafoni lama-TV ngabe kuthiwa kumbe kuye ukhangela into zikamlimi kuye kwasozi zikaNkulunkulu endlini bayahlala ubaba lomama labantwana omunye umisa efonini yakhe uhle ubona ukuthi kakusela sikhathi sokukhuthiswa kwemuli so umlimi uthi ayi selibumba amalathi enu ama-Canaanites kumele liwadilize libuyele kimi likwazi kulesikhathi sokukhonza kulesikhathi sokwazi umlimi ukuthi ngubani so kudinga ukuthi sikhangele zonke izinto ezithatha indawo kamlimi uzwe lesikhathi sokuba libhayibhili lesokukhuleka into zamaKenani kumele zidilizwe ukuze sikwazi umlimi wethu ukuthi uyakhonzwa kakhulu umlimi olomusa angana ngasinceda sisempini izihlobo ezithandekayo lakhathesi khona lokho okwehlela amaKenani yikho okwenzakalayo yikho phela uJesu ethi hayi ngekathula ya amaKenani angavuka uma isizukulwane lesi singekelwa siqhubeke singajeziswanga ngendlela esiziphatha ngayo ke sikhangele lapha mhlobo uDeuteronomy ngu20 ivesi ngu10 sike sikhangele indaba yokukhetha kwethu okukhululekileyo lo vesi ngu15 siya ku18 verse 10 ithi nxa lisiya edolobheni ukuthi lihlasele khulumani labantu bakule dolobho lidinga ukuthula verse 15 lokhu yikho okumele likwenze emadolobheni onke akudelani njalo angasiwo ezizwe ezihlala eduzane lani kanti-ke emadolobheni ezizwe uJehova uNkulunkulu wenu alinika wona njengelifa lingachiyi lutho oluphefumulayo luphila lizawabhubhisa liwaqede wonke amaHithi ama-Amori amaKenani amaPherizi amaHivi kanye lamaJebusi njengokulaywa kwenu nguJehova uNkulunkulu wenu funa balifundise ukwenza imikhuba yabo enengekayo yokukhonza onkulunkulu babo lone kuJehova uNkulunkulu wenu Deuteronomy 13 ivesi
u12 siya ku8 kumbe sibamba uJoshua ngo10 uDeuteronomy simchese bamba uJoshua ngo10 ivesi ngo40 sike sikhangele imithetho leyi eyempi lenqubo yokumelana lomuzi wako-Israyeli okhonza izithombe eveswe kuDeuteronomy usisiza njani ukuba sizwisise ukulinganiselwa lokubhubhisa ngokupheleleyo empini ka-Israyeli aye kuyo. Ngingasibalela mfundisi Mlilo ubususincedisa kulokho. Verse 40 ithi ngakho uJoshua wasinqoba sonke isabelo okugoqela ilizwe elilamaqaqa iNegebi emawatheni ezintaba entshonalanga lemithezukweni yezintaba ndawonye lamakhosi alapho wonke kakho owachiwa ephila wabhubhisa bonke ababephefumula njengoba uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli wayebalayile. Nxa sikhangela ke amavesi la ayasikhombisa lokho kumele kwenziwe uNkulunkulu ngabantwana bakaNkulunkulu ebantwini. Kusebenzise ibala lesiHebheru. Leli bala elitsho okulahliweyo. Leli bala elitsho kubana lokho osokumiselwe ukubhujiswa. Yilo bala likhona. Uzathola isikhathi esiningi leli bala lize likhethwe ukubana liveza ukuthi lokhu osokulahliwe ngenxa yobukhulu antisicine lobukhulu benhliziyo ngenxa yobukhulu bezinhliziyo zabo sekufika esigabeni sokuthi akusabuyeleki emuva. Falo uFaro esezowangena phakathi kolwandle olubomvu akusabuyeleki ngaphi emuva ngakho njani kubhidlizwe kungabi khona futhi. Konke lokho kulokho kusikhomba ukuthi nxa sibele emuva akuphonga ukusukela ubana uyefika esigabeni sokuthi athi sihluphidlizwe kokuphela. Nxa ebathuma ukuthi liyaqala ikhulume labo laba abantu. Kuba lemithetho yezimpi ezithando lwakhe okuveza uthando kaNkulunkulu. Nxa bengasakuzwanga ukukhuluma labo sebengena kusigaba esingela kuphenduka sokungabhidlizwa-ke. Ngokunye sikufunda kulesi sifundo ukuthi laba bantu bafika leso sigaba-ke uJoshua ngo10 verse ka40 abesetshengisa bona uNkulunkulu wagcina ebabhidliza bonke. Ngitsho lezi nyamazana why izinyamazana izasokubizwa izinyamazana sikhumbule ukuthi ngitsho labo ntwana bayiSrayeli uMose nxa wayecela ukubana aphume eGibhite wafumana aphume lezi nyamazana ukuze akhonze uNkulunkulu sebenzisa yini izinyamazana. Bona wayesebesenziwa lezi nyamazana bona bakhonze izithixo zabo lokunye okunto kwangikhona okuthize so kumele kuhle kudilizwe kubhidlizwe bona labo bantu bangikhona lama object lezinto abazisebenzisayo ekukhonzeni eziphambane lentando kaNkulunkulu. Akula muntu wayebanjwa ngamandla. No. Yebo mfundisi. Mina kuhle kwabuya sithi ukukhetha okukhululekileyo kutheni uNkulunkulu uthe liqale likhulume labo. Yes. So ngendlela ukuthi bacaceleni ukuthi akulandwanga kuzobudilizwa bona. Bona bazotshela ukuthi ngenxa yobubi lo bathi lobuphila lobu. Lina lingazwisisa uNkulunkulu weqiniso lo siyadiliza lokhu liqalisa ukufundiswa impilo yokukhonza kuhle. Kodwa kwehlula uthi xa wasesithena nakunjalo ke sengilungisa ilizwe. Ekulungiseni kwelizwe kumele athi nxa ediliza oThixo nalabo abanamathele oThixo bakhona bayadilika labayaphila. So esikufunda kakhulu ukuthi uNkulunkulu lakithi kade uyancenga. Ufuna siphume ezintweni ukuzikhonza sikhonze yena. Kwaye nxa sokufike ekucineni komhlaba kwelile kuthi ukuthi lapho engibambe khona uyabe uyadilize khonokho lami ngihle ngidilike. So kuhleke kathesi ukuthi mlayelo ombukeli sikhethe uKristu njengomsindisi ukuze siphume ezintweni zomhlaba siphile silaye ukukhetha kwethu kathesi kuza sinika ukuthi ikusasa lethu yabe ngaphi. Awutsho Dube isono yesono. Selokhu savela isono emhlabeni uNkulunkulu kala ukuthi uma phakathi naphakathi kala neutrality. Umuntu onayo kumele enzenjani abhidlizwe abulawe afe. Ekukhetheni lapha kungikhumbuza intshumayelo senza ngikhohle umfundisi lapha. Kodwa eyayiveza ukuthi yena ukusindiswa lokulahlwa kusezandleni zakho. Ukhetha ukusindiswa ukhetha kwenzenjani ukulahla. Simise izinto ezingu2 ukuma loKristu
ngiphile kumbe kuma lo sathane ngibhidlizwe kuba sekukhanyeni kumbe kuba sebunyameni awulandlela ezingu-2 uNkulunkulu kalambaqambili awula ukuthi hayi mina ngiphakathi kwesono ngiphakathi kokulunga la usesonweni kumbe ongaphi kumele sikhethe ukhetho okuqondileyo. Umfundisi kulento engiyikhumbulayo kulomnye umntana nami engiyahlala laye sasikhuluma ngendaba yokukhetha wabe sithi nama mdala ngicabanga ukuthi uNkulunkulu ngawe uyasikhethile avela sibambe ngamandla anti yes so amandla okukhetha ahamba lothando anisavumelana ukuthi ku government okwenza usathane wahlamuka ukuthi wakhetha waphiwa amandla okukhetha so ngifuna ukuthi ngilethe lokho okulethwe ngumfundisi Mlilo ukuthi sifanele ukukhetha nxa ungayibala indaba yeKenani yokususwa kwama-Canaanites lokufakwa kuka-Israyeli ungani vele yikho kumisiweyo yabo indaba ye-predestination ukuthi abantu bonke abanye bayalahlwa vele kulabanye abasindiswayo but ngafunda indaba kaRahabu ukuthi izithunywa sezifike ngale wahle wamukela intando kaNkulunkulu uNkulunkulu weqiniso wanelisa futhi ukuphepha so kuthi ukuthi kakula muntu vele obalelwe ukuthi lo ngokubhubha lo vele mina nyake ngizwa abantu besithi avele uNkulunkulu labantu bakhe abasindiswa ngusathana okulethayo and ubusukhangela uAkhan yes uAkhan simbona eko-Israyeli uNkulunkulu ani bathi simbone khetha ukusuka ko-Israyeli ekulaleleni uNkulunkulu aye kungalalelini so khona lokho kuyasinika sibili ukuthi hayi iziphetho zimbili endezeme ukuthi thina sikhetha kanjani kodwa uNkulunkulu uyarespect indlela esizakhetha uyangikhumbuza lapho ukuthi into eyikhuluma iqhakatheke kakhulu kwesisikhathi ngingaziyenga ukuthi ngithi mina ngingumKristu bese ndihleka abantu abaphandle kwechechi indaba eqhakathekile ukuthi sonke senze intando kaNkulunkulu ngingaba sebandleni ngingenza intando kaNkulunkulu ongaphandle omele nguRahabi abe seyibona intando kaNkulunkulu ayenze mina ebengiphathi kwentando kaNkulunkulu ngingalahlwa yena asindiswe so akula ndawo esafe indawo esafe kuphela ukuthi ngiyenze intando kaNkulunkulu ngime lo Jehova ngingalandeli konke lokho okungakukhona otherwise sonke ophandle lophakathi kwebandla isango livuliwe kuya ukuthi ngizagcina ngenza intando kabani. So siyananzelela sihlobo zami ukuthi isiguqo sibiziwe uNkulunkulu engakajezi siyabiza isiguqo zikhethele la khathesi kasikhetheni siyakubona lapha impumela yamaKhenani yokudelela kwabo lokungavumi uThixo nxa wayefuza elaya siyabona sebebhidlizwa kithi kunsuku zethu zanamhlanje lathi sinikiwe uyabona uhulumende kaNkulunkulu ngokuthi abantu bazikhethele bangabanjwa ngamandla khona manje kuyini lapho esinikezwe khona ukuthi sikhethe kungaba yikukhonza kungaba yikwenzani ezokudla sibili ezempilakahle uNkulunkulu ufakile abantu bayazikhethela siyebhubha sizibhubhele kodwa sizikhethele uhulumende kaJehova ayisokubamba abantu ngamandla ngokuthi khululeka ukhethe kwehlula ezulwini wazikhethela uLucifer walahlwa lathi sinikeziwe ithuba elinjalo ukuthi sikhethe kuyini khathesi kulezi nsuku ezanamhlanje mfundisi esimele esimele sikwenze ukuze sikhethe lokho esikufakelweyo okumele sikukhethe kunsuku zanamhlanje esimele sikukhethe ukuthi sibe sekulahlweni kumbe sekusindisweni kunengi kakhulu ndiyazi ukuthi abantu uSathane swasifaka enye inhlanyelo yayizolo yabuya yaqina ngamandla sinesinye isibindi esingenziyo umbhalo kaThixo usegcekeni kakhulu ungakhangela nje imithetho kaMlimo ayicatshanga uNkulunkulu wacaca ngesabatha lakhe egcekeni wathi khumbula usuku lesabatha iBhayibheli lonke yilo ukuthiwa khumbula kodwa umuntu uyamathena kodwa uJesu wavuka ngesonto phathi kuthiwe khumbula isabatha sokuthi akhulume ngokuvuka okungabhalwanga so abantu bakhethile ukuthi sifuna okungani kulula kithi okuzasiza sibe banengi kanti nguSathane ongemva kwakho so ukukhetha into engalotshwanga kutshengisa sobala ukuthi abantu silokunye ukudelela esilakho
Umuntu uyakhetha ukuthi afake into embulalayo emzimbeni. Intuthu ayifake emzimbeni wakhe, ayibhemezini. Ekwazi ukuthi uyamkhwehlelisa. Kodwa ngenxa yokuthi umuntu uzikhethele, uNkulunkulu ke sithi hayi, ngithe mina ngifisa ube lempila kahle. Ungafaki into nje emzimbeni, ngiqhubeke. So siveza ukuthi uSathane usempini bathandekayo. Singeke kunanzela ukuthi okuyinto esikuthandayo lesikwenzayo uvele kuyasilimaza. Kodwa singakhetha uNkulunkulu ongani buthutha kulempilo udlule sikubonayo. Kakhulu. Ke sikhangele indaba yenkosana yokuthula le. Isaya ngu9 mhlobo wami ivesi ngo6 lo 11 verse 1 usiya ku5. Verse ngo6. Ngoba sezalelwe umntwana, siphiwe indodana. Umbuso uza kuba phezulu kwamahlombe akhe. Uzabizwa ngokuthi umeluleki omangalisayo, uNkulunkulu uSomandla, ubaba waphakade, inkosana yokuthula. Yes. 11 verse 1 to 5. Ihlumela lizavela esidindini sikaJese. Ugatsha oluhlume ezimpandeni zakhe luzathela izithelo. Umoya kaJehova uza kuba phezu kwakhe, umoya wokuhlakanipha lowokuqedisisa, umoya wokweluleka lowamandla, umoya wokwazi lowokwesaba uJehova. Njalo uzathokoziswa yikwesaba uJehova, kayikwahlulela ngalokho akubona ngamehlo akhe, loba aqume ngalokho akuzwa ngendlebe zakhe. Kodwa abaswelayo uzabehlulela ngokulunga, aqumele abayanga basemhlabeni ngokulunga. Uzachaya umhlaba ngentonga yakhe. Uzachaya umhlaba ngentonga yomlomo wakhe, ngomoya wendebe zakhe uzabulala ababi. Ukulunga kuza kuba libhanti lakhe, ukwethembeka kube luzwezwe ekhalweni lwakhe. Sizaqhubeka sibala uIsaya ngo60 verse ngo17 lo Hosea 2 verse ngo18 lo Micah ngo4 ivesi ngo3. Imibhalo leyi elandelayo ichaza njani ikusasa yabantu bakhe uThixo ayibone ngelihlo lengqondo? Hayi, silokho siqale isifundo bezokho sikhangele uNkulunkulu esilwa izimpi Old Testament. Esebenzisa uIsrayeli ebhidliza kungamlanga kusale lutho. Kwaba yinjongo enkulu ekhona, kodwa kule njongo yesibili eyeqhakathekileyo eyesifunda ngayo lapha eyisithembiso esimangalisayo. Le yesifumana kwiSaya 9 verse 6. Lapha uJehova azawuletha inkosana yokuthula, leyo ezakungenisa umbuso ogcwele yikulunga, umbuso ogcwele yikuthula. Siphila emhlabeni ongela kuthula. Ngiyangibonela kumabona kude lapha, ngibona abantwana abazali sebekhala bethwele izidumbu zezihlobo zabo ngezimpi ezikhona. Uyebona ama-floods, ubona ukuthi abantu bathwele nzima, izinto kazimanga kuhle. Lakhonapha emakhaya abantu bayakhala, izinyembezi kuyafiwa, konke kuyahlokoloza izimpilo zethu. Silala singalalanga sicabanga ngabantu okuthiwa ngomabhemba ngapha kwelakithi leZimbabwe, konke lokho lokuganyulwana lani. Kodwa nansi indaba emnandi. Inkosi yokuthula, inkosi ezakubusa ngokuthula, kungabi khona izimpi, kungabi khona ukufunda langamakatusha amatsha. So yisithembiso esikhona lapho uJehova asithembisa zona ukuthi kuza kungena inkosi yokuthula ezakwenza ukuthi iwundlu lidle lengonyama. Lokho kuveza ukuthula kakhulu. Yo mfundisi ngenye indlela umfundisi mayikhuluma so kuvele kusukela ekuqaleni umlimi wayevele efuna ukuletha ukuthula. Yikho kwenziwa isiqalani liyexoxa labo. Okubhidliza kwangasokwakhe lokho kwabuya ngenxa yesono esingezibethele. So uJesu ke ngenxa esiza lapha uzoletha ayevele efuna ukuletha izono kumakhena nathi hayi mina ngithola ukuthula ukuthi chiyani noThixo laba balokufa phakathi libuye kimi bala babhidlika. Kodwa namhlanje kithi walela wabukeli uletha ukuthula emulini yakho, ukuthula ebandleni, esizweni uma singamukela uKristu ngoba uyinkosi yokuthula. Impi kayithandi ngoba yena ufuna ukuphila labantu impilo ephuphumayo. So kuya ngathi ukuthi singakhetha
isitha sikaNkulunkulu ngesempi kumele sidilizwe uNkulunkulu lempi yakhona kodwa kuKristu kulokuthula kakhulu. Mhlobo, singakhangela indaba ekumakhosi esibili ngo-6 verse ngo-16 siya ku-23. Sifundani ngoNkulunkulu kule indaba, ikakhulu sikhangele ayekufisa ngabantu. Uthintile umfundisi vele wayengafuni impi. Kuleyana ndatshana sitholani hlobo zami okusitshengisa ukuthi uJehova ngokuthula. Anti indaba leyana kuyifinqa ithi ama-Syrian esefikile agombolozela u-Elijah. Right. Prophet kaNkulunkulu wasecelela inceku yakhe ukuthi ivulwe amehlo ibone ibutho elibagombolozele ubona. Kuthiwa bathe sokunjalo basebechaywa yikungaboni ibutho leSyria ubuphofu basebelidwa ukuthi baye kwenye indawo. Ukuthi u-Elisha ababulale ngicabanga ukuthi ingqondo yami vele yayizahlithi izitha lezi vele sezinikele kimi abasabona emehlweni kuthatha kuphela mbulala. But u-Elisha kuthiwa wacela ukuthi bafidwe baba le banquet banikukudla badla ndawonye. Kukangaki mhlobo isitha sakho ongasifiselo usenzela umusa. uJesu yindaba ayifundisa le eyokuthi nxa isitha sakho ngabona inkomo yakhe ilahleka so ukwenza okuhle okuzaletha lokho. uNkulunkulu inkosi yokuthula ubefisa thina manje umoya esilawo ngowesitha sikaNkulunkulu okuphindisela ukuthi ungenzeli lokho kumele laye kube lokho. Kodwa uNkulunkulu ekucineni nxa esifundisa lezi zinto ukuthi asifundise isimilo sakhe ukuthi thina sifanele vele even lapho kule ngxabano khona maforo emulini itho kumele ukuthi sidedise ulaka sincedise abantu ukuthi babuyisane kulokuthi thina sifike sithele amaparafini emlilweni sithokoze lapho okule ngxabano khona. Ngikhangela la Elisha laphana utshengisa uGehazi ukuthi kavula amehlo abesebona ibutho libagombolozela azathi na phela vele abakuhlangothi lwethu baningi kulalabo abami phambi kwethu. Angithi ngiyimi ngazathela na alright ke anisubonile ke yekela ibutho likaJehova lidile lapho kodwa hayi baphumbuthekise babe iziphofu kodwa bekhangele ngoba babezakhubeka phela endleleni wahamba labo wabasali lwana lesana umbe sisibaqedisele njalo sechile umise semhlanga. Ngikhangela ukuthi khonokho kusilethela ukuzika kwenjongo kaNkulunkulu eyokuthula. Into ofuna uNkulunkulu kwenza njani yokuthula ngoba ukuphindisela kubanga ukuphindisela. Umuntu angolisa ukuthi lami ngiphindisela kodwa ungamphindisela ngokuhle umqeda amandla kakhulu. Umuntu mangana ngasenzela umusa sihlobo zami kuzo zonke into esizenzayo sikope izulu sisiyafika emaphethelweni ake ucabange ngazo zonke indlela esingabayizo ngokufuna ukulingisa uJesu ngamanxusa okuthula. Kumi njani ngempilo yakho na yiziphi indlela kuloba yikuphi ukulwa okungenzeka obhekane lakho ongaba ngumeli wokuthula esikhundleni sokulwa na njengomuntu kungathi lapho ongama khona mfundisi Dube uthintile lapho utemulini oba linxusa lokuthula ukhanye lapho esisebenza khona emabandleni bexabana kuma church board wena kwaziwa njengomuntu onjani wayithi ongathulula iparafini phezulu kube ngumsindo uthi nxa laba bekhona ku board imisindo kuphela. Singayiphetha ngayiphi indlela le mfundisi Dube indaba kaJesu oyinkosi yokuthula nxa siyifaka ekuphileni kwethu sikhanyele kusifundo lesi esokukholwa. uMateyu 26 verse 52 uthena udlame luzala udlame kodwa ukuthula kuzala ukuthula. So uKristu sifundisa ukuthi singamukela yena njengomsindisi. Thina lapho esifika khona sifika silungisisa sidiliza asingezelele. So kuqakathekile ukuthi njengamaKristu emulini ophila kuyo ngoba ngumuntu owaziwayo ulethu ukuthula. Ebandleni yaziwa nje umuntu lokuthi ukuthula. Ngitsho nasemsebenzini nxa ufika kakuguquki ukuthi nxa sofika uziba into sezilungile. Nxa uthi uKristu nxa ephakathi kwethu uyakhulisa ukuthula ngoba ufuna sihlale kuhle ngoba kuyinjongo kamlimo yokuthi
kube lokuhlala kuhle njengalokho ezweni lokuhlala kuhle. Kakhulu kufuze kube lokuhlala kuhle. Udade kaWhite uthini ngesifundo lesinhlobo nxa sikhangela sisiyafika emaphethelweni kule quotation ezimnandi esizitholayo nxa sigcina lapha? Siyabonga. Ungafunda ku Patriarchs and Prophets ichapter ethi The Fall of Jericho. Iveza ukuthi njengoba sithintile ekuqaliseni ukuthi uNkulunkulu kwakumele asuse ama-Amori ukuze amfake uIsrayeli elizwe lesithembiso. Kodwa uNkulunkulu uchapter 15 kaGenesis anti uverse 16 wakhona uthe kodwa inkezo yabo kayikagcwali. So u-Fall of Jericho usinika ukuthi uNkulunkulu umuntu wonke emhlabeni umubhiduba elokuthi amazi futhi abuye amkhethe. Imhlobo ngumfikelwa ngokunye nomama wadlula emhlabeni ukukholwa singakabi lakho. So okwakundihlukuluza kakhulu sengamukela ukukholwa ukuthi ngangizibuza ukuthi umama evukweni uzuzile yini. But nxa ngifunda isifundo lesi uNkulunkulu umuntu wonke ngaphansi kwelanga uyamupha ithuba elaneleyo ukuthi amazi abesemkhetha enze isinqumo. So ama-Amori siwabona alile embondla uNkulunkulu owamazulu bala bomisa inhliziyo sibona belahleka kumbe bengene kubhidlizweni. So uNkulunkulu uthi sonke lapha asizuze namathuba nxa uNkulunkulu eziveza kasamukeleni umlimo oyasamukela. Umlimo Jehova othembekileyo usinikeza amathuba afanayo. Isihlobo esithandekayo asifundeni kuye nalowo Thixo olothando. Fundisa umlilo uyigoqa usithini ubususikhulekela? Iyigoqa ngokuthi uNkulunkulu uyaphuza ukuthukuthela, uyasibekezelela, uyasinika amathuba ubana silungisise izindaba zethu. Kasiphathise uJehova bathandekayo. Isikhathi salamhlanje isikhathi sobana simvume uNkulunkulu sichiye konke okunengi silandele intando yakhe. Sawuphinda sibe lomthandazo njalo asikhulekeni. Baba wethu othandekayo osezulwini lalapha emhlabeni siza kuwe futhi ngemva kokufunda lesi sifundo esiveza ubana uNkulunkulu osilwelayo okwenza usilwele ukuthi uyasithanda sonke ufuna sonke sibe khona ekhaya ezulwini. Sivule indlebe, sivule ingqondo, sinike ukuhlakanipha kokukhetha emhlabeni owonakeleyo. Nxa umusa wakho usavamile ukuze sibe khona ekhaya ezulwini, sinikela wonke umuntu olaleleyo sengani sengenza isinqumo sobana senze intando yakho sibe khona ebukhosini egameni lakho ngiyakhuleka. Amen. Amen.